ukugula kwangiqala ngoba ngathi emini ngangicelile kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasale sengithatha ngaqala ukugula ntambama ngakuzwa lokugula ukuthi konke engingenayo ngakusasa kwaqala lokugula kwaba ukugula okunzima ngempela uzwane uphathwa yini kwangathi ifaka insimbi yaphumela nga ifaka kanzima edryisa lensimbi uthe mayeqeda lo muntu wangibamba wangiphosa endaweni evutha umlilo phosa phakathi mangithi ngithola inqwaba yabantu abadla imali zabantu abangayibuyiseli inqwaba sibaningi siyakhala siginqika phansi okunye mfundisi yes angazi ngakukhuluma lokho mfundisi hayi wakhuluma angazi kuthini nami kodwa awuthi ngikhuluma yes angikukhuluma Welcome once again kwiKota 2 Media igama lami ngomduduzi ngwakashabangu asibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu sibonge ngepresent yakhe nangakho konke bese siphinde sibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message nje ngithi ngiyabonga ukuthi uchoose le channel mhlawumbe yaqala nje futhi nani ukuthi uhlangane nayo ngiyakwamukela and futhi ngizothi nje ungasashintshi like asikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu kuphela sibaye ngokusubscribe ngokulike ngama comments amahle ngibonge kakhulu futhi nakuma channel members abajoyinayo babe ama channel member kuyasiza nje kakhulu lokho kuyasisiza ngifuna uqamba amanga ngibonge nabaqhamukayo bethi lokho bedebe nikele emaceleni siyabonga kakhulu inkosi inibusise ngakho konke okuhle enikwenzayo namhlanje sinobhuti namhlanje ubrother uThembelani Dlangamandla abaningi bayamkhumbula nje bayamaze futhi bese beyibuza ukuthi ubhuti bakithi washonaphi sense samgcina ngalele yalanga hayi ke nangikhona futhi ubuyile kuyajabulisa nje ukubona ukuthi yaphila ke sikwamukele buThembelani siyabonga amen atibonga igama lika Jesu yebo amen sengiphinde ngabuya nje bazalwane ukuzoqhubeka nendaba kaNkulunkulu ngoba ngagcina ngingabuqedanga ufakazi kodwa ke sengiphinde ngabuya egameni lika Jesu yes amen kwaba ukubambeka nje lapha nalapha kwaba nje ukubambeka lapha nalapha yebo but konke kuhamba kahle cha konke kuhamba kahle after lo befakazi lo bayana nje akuzange bekhona izimo ezithile mhlawumbe eziphuma endleleni empilweni yakho nje usheyiphuma endleleni sengisho nje ukuthi awuzange uhlangabezane nama problems after ulethe ubufakazi impilo iqhubeke normal njengokujwayelekile after ngilethe ubufakazi no ama challenges ngibile nawo ama challenges yeah kahle ngibe ne challenge uma ngiqala ngifakaza ngaba nawo ama challenges kodwa kulawo ma challenges lawo bengingena choice cause manje ngeke ngafakaza ukuthi kwafika umuntu laphana owayefake impahla wayefakele impahla ezigqokile ngathi angazi le nto ithi i-shirt noma inende emhlophe egqokile nto angazi ukuthi yini lento leya loya muntu wathi uthunywe uNkulunkulu wathi uthi uNkulunkulu ngayibeka ke kule yaphathi ukuthi ngiyesaba ukuyibeka nje uNkulunkulu akhuluma ngayo wathi loya muntu uthi uNkulunkulu uThembelani uzohluleka la uthi uNkulunkulu uThembelani uzohluleka emhlabeni wayesethi lo muntu kena njengoba ezohluleka nje kwasho ukuthi laba abantu ade bekhona lapha kumele bengishaye I was supposed to die straight ngabe ngisabuyele emhlabeni ngoba kwathiwa mina ngizohluleka yabo so kuthe makufika izime kanjalo nobuthakathaka uyabona nokuhluleka nje nanongayi understand ukuthi lezi zinto lezi ezokuhamba nama podcast nokuthi uthola manje sekhona nabazalwane yabona abazofakaza ngawe yabo mhlawumbe uyile enkonzweni uzwa sekufakazwa ngawe yabo nalo sengiyasho nje mhlawumbe ngifikile enkonzweni ngizwa sekuthiwa yazi uyabona nje naye unoThembelane ngapha
uNkulunkulu wambonisa ukuthi leyo nto leyo mina angithi ngumuntu ngizobuye ngingayiunderstand kahle yabo. Kukhona okunye kwafika nje ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika ingqondo ethi kimi angicela ukuthi kuthiwa yini le video eyayenziwe ye podcast kwafika nengqondo ethi kimi angicele nje ukuthi idelete once ingabe safaka yabo. Kodwa manje inkinga yami ngicabanga lo muntu owafika kimi othusayo wayekhuluma ngevoice engakaze ngizwe. Angazi mina noma ingilosi leyafika angithi ingilosi ngoba akusiwo umuntu ophila emhlabeni vela akafani nomuntu ophila emhlabeni even ishape yakhe umzimba imengenye indlela. Manje lo muntu wathi mayikhuluma kanje ngakhumbula ukuthi lo muntu wakhuluma uma ngizolalela mina inyama yami ngizofesa ama problem amaningi. So abile khona ama challenges kodwa ukungidlulisa lofakazi la kungisize khona kungisizile because ngingakafakazi angifuni bengalali bengenabo ubuthongo ibingisinda lento ibingisinda lento futhi bekhona into kade ikhuluma kimi ithi kimi wendoda namanje usahleli uyahamba wena namanje usahleli uyahamba nahamba uyofakaza lezi izinto lezimele zaziwe ngabantu. Ibingihlupha lento every day ingihlupha ithi ngiyahamba ithi uyahamba wena ingihlupha noma ngifika phi ngithi ngiyathanda ngize ngikodwa Nkosi ngiyathandaza nje ngiyakhuleka every day ngiyahamba ngesradini ngiyovangela ithi lento ekhuluma ithi ngeke uyahamba wena uzohamba hamba uyofakaza abantu bazi. Ngithe uma sengifakazile ngaqeda bonke ufakazi ila khona engiqale khona ukukhona ukulala sengiyakhona ukulala bengalali total bengalali bengilala maybe ubungaphela u30 minutes ngilele mhlawumbe ngizothi ngithi ngisalele vele iqhamuke lento kuyophela ubuthongo sengiphaphambile ngithi novalo kube nanovalo ngiphinde ngithi ngiyalala iphinde ifike lento ithi hey wena uhleli manje ke ngani mangiqeda nje ukufakaza kwathula kwaphela nomthwalo kade ungisinda waphela nalokuthi ngoba nje bengishumela eSradini thothi nakhona sengishumela njalo sengiyalwa manje hayi ngiyashumela nje ngoba ngivele kumele ngikwenze kodwa akusesikho ukuthi manje sekumthwalo oqala bengisindo kodwa nje ngani mangiqeda ukwenza lo msebenzi wama podcast hayi kwalula nje izinto yilula nje akusafani nakuqala. Yes hayi no siyabonga mina ngijabulele nje ukubona ukuthi hayi sasekhona saphila konke kuhamba kahle futhi nabaningi ababukele futhi bazokujabulela namhlanje uthi unobunye ubufakazi. Yebo angazi noma siyaqhubeka kulobya noma obunye lobo. Cha bengicela ukuqhubeka kubo lobya okay. Ngoba ngithi konje ngagcina kuphi sagcina nje sawubuyile konke seku right bengifuna ukuqhubeka la sengibuye khona ngiqhubeke nabo lapho. Okay yes ayike ngidedela kuwena. Amen. Ngiyakunika ke manje iplatform yakho. Yes okay kahle uNkulunkulu wangitshengisa ke zonke lezi zinto angibonisa zona nalezi angithatha ngifaka kuze ngikhiphe ngifake wangifaka kuzo wangikhipha ngifaka kuzo kodwa ngithe nje sengibuyile lapho. Yes ngoba ngathi mangisuka kule ndawo engangikuyo uNkulunkulu ayengitshontshelwa ngibeka kuyo ngangitshena ukuthi abantu labade ngiphila nabo emhlabeni abasekho akusenamuntu cause lento yayenzeka iminyaka eminingi kakhulu kwaba iminyaka eminingi kakhulu manje bengitshena ukuthi mina ngizothi mangifike eThembisa ngithole sekuphila esinye isizukulwane. Bengitshena ngizothola sekuphila esinye isizukulwane. So ngiyethembisa nje ngiyocheck and uNkulunkulu angazi ukuthi wayenza kanjani lento wenza ukuthi neThembisa ibe yintsha kimi kube ngathi ngiyaqala nje ukufika eThembisa yaba nje intsha izitradi zazi izintsha yonke into yayintsha yonke into angazi lutho konke kusha kuhle futhi uyabona ukuthi hayicha le ndawo lempela sengenye iThembisa akusiyo le Thembisa engiyaziyo leyaqala le esecwebezela kanje yayicwebezela
Yeah. ngabona ukuthi asekuphinde esinye isizukulwane la. Okay. Hayi ngafika ke khona lapha khona lethembisa nje mangifika ngamangala uma ngibathola abantu kade ngiphila nabo ukuthi basasekhona. Ngamangala ngathi awu kanjani madoda bakhona ila engajabula khona ngathi awu Nkosi kusho ukuthi angiye esihogweni because bengazi ukuthi ngabathola bengekho. uNkulunkulu uzongibuyisela esihogweni. Ish. Bengikwazi lokho. Yeah. Ngijatshulisa ukuthi ngibathole bekhona ngabona ukuthi kusho ukuthi impilo yami isaqhubeka. Hayi ngafika ke eThembisa ke bangibona ke mangifika. Bangibona bamangala uma bezwa into engayikhuluma lapha. Ngabatshena ukuthi uma uNkulunkulu ekunikeza isipho sisebenzise isise. Ngabatshena uNkulunkulu ekunikeza isipho sisebenzise ungadlali. Bamangala ukuthi mina ngikhulume leyo nto. Bathiwa ukuhamba uyohlala kancane ngale endlini. Uzube right mhlawumbe kunento engahambi kahle ngawe. Hamba uyohlala lapha endlini uzube right. Sizokhuluma kusasa. Ngifika namhlanje. And ngifika bayangesaba. Bebengesaba ngoba lento mina ngazenzeka kanjani. Ngoba ubuya kwami ngabuya njengomuntu maybe obuya noma ku fasting or entabeni mhlawumbe 40 days fasting ngiyabekisa. Yeah. Ibala belishintshile. Ibala. Lishintshile ngingi yabona bengi black. Yo. Black ngondile. Hey. Indlela ade ngonde ngayo ibisabisa. Nakhona lapha ngithe mangifika bangesaba. Bathuka nje mabengibona ukuthi ayi akusesiyelo esimaziyo umuntu. Bathuka. Yeah. Ngahlala ke khona eThembisa ke. Befika abangani bami bezongithatha bethi asambe sijike endaweni lezi zobumnandi. Ngibatshene bafethu mina ngisayenzi le nto le angisahamba ubumnandi. Ngibatshene ukuthi angisahamba ubumnandi. Bangibuza ngikwenetu uthona ngoba uhamba ukweneta kuphi wenze njani. Ngazama ke iplan okuyoyikhokha. Ezinye zemali ngazama ukuyikhokha kodwa ezinye angakayikhokhi. Kodwa ezinye ngazama ukuyikhokha. Zasezinkulu kakhulu. Ezinye anti khona nengayithatha komashonisi. Yeah. Ngakhokha lezi ezikhokhekayo nje kodwa khona ezomashonisi engakaze ngiyibhadara. Kodwa nje ezinye ngayibhadara. Yeah. Mangiqeda lapho ke abantu bebengesaba vele. Bengisatshwa nje bengisatshwa impela. Ngisatshwa yibo labantu labade abanye ade ngihamba nabo siya nabo le. Bengesaba bethi hayi wena ngiphuza nawo. Bethi hayi wena ayingeke something nento errong. Izinto ngathi khona ungahambi kahle. Bengesaba. Yeah. Into eyangiphoqa ukuthi ngize ngibuyele ekhaya. Ngehla ngaye ekhaya eNatal. Ngayohlalela ngasekhaya bangitshela abandoda wehla uhlalela ngasekhaya uzobuya usu right because siyakubona ukuthi hayi. Ngoba ngangakhona nokuhamba. Hayibo. Ngangakhona nokuhamba. Kwangahambi phela lapha kwakunzima kakhulu. Lo mlomo lo lephathi langezansi omlomo le yayingekho lephathi le yamila straight yamila yayingekho iphathi yomlomo. Amazinyo nje abehleli ngaphandle la ngezansi. La nje kwakuvulekile la yayingekho lephathi le. Umlomo ubungavaleki kahle. Ibingekho kumahliphi. Ingekho nje. Bengesaba impela. Bengesaba ngehla ke ngaye ekhaya. But yaza kubonakala lutho. Ubonakala uright nje phela. Nami ngathuka. Ngoba ngazama ukuya esibhedlela bathi esibhedlela hayi wendoda. Uma kubola la thina sizoyisika yonke le ndawo le. Bathi esibhedlela nje hayi wendoda ngangifuna mhlawumbe noma bengenza ngazi noma kube ngithunge noma benzeni. Ngajikiswa esibhedlela ngagcina ngingenzanga lutho. Ngabuyela emuva. Kodwa uNkulunkulu wayengitshenile ukuthi le phathi le izomila. Wangitshena ukuthi izomila. Yamila nje kancane uzwe mangumilileya. Imile kuphinde kuzenye ile iphinde and la athi uNkulunkulu ngizothi ubani noma ngizothi uJesu. uJesu wangiluma straight ngamazinyo akhe. La bengithi mangithi benginamazinyo amabili so la benginamazinyo ayi2 awakhe straight la ayengilume ngawo ayemela ayi2 kodwa ke kwalokhu imsipha le yala ibihleli ngaphandle. Yabona imsipha iyanyikaza imsipha. Yabona nje ngidla
lemsipha le ngoba iminingi imsiphela ngalesikhathi ufaka ukudla izwa ithintwa mhlawumbe noma into ebabayo yanyikaza kodwa kwavaleka ile kwathatha isikhathi khona kwaze ngagcina ke sengipholile ke nami ngingasaboni ukuthi kunento akuyenzeka la oh yeah ngamangala ngehla ngaya emakhaya mangifika emakhaya hayi ngamtshena khona ngakhuluma nomama ngamtshela umama lapha ukuthi kunento eyenzakalile kodwa ngimbikelanga sonke istory kodwa ngamtshela kodwa ngimbikelanga sonke istory ngihlalile ke lapha ekhaya bekunzima ngasho ngathi uNkulunkulu ebengishiyile ngathi uNkulunkulu ebengishiyile bekunzima ngiyibuza ngiyiphendula ukuthi phela angazi akekho nani ngangifuna ama counseling mema ngathola i-counseling akukho la ngizothola khona i-counseling yes ngithola umuntu ongangitshena ukuthi kahle kahle kwenzakalani engizomtshena angizama ukungiqinisa akekho ngangifisa even nanokuhamba mhlambe ngiye noma kumuntu ohlolayo ngangifisa nanokuya kumuntu ohlolayo kodwa ngiyesaba kuya kumuntu ohlolayo ngoba ngiyazi ngizoyisihogweni kuningi andingangiyibona ukuthi ukuphila ngeke ngisaphila ngeke ngiphile isikhathi eside ngine traumatized ngangitraumatized lokho kwempela ngangitraumatized lokho kwempela ubusuku imini ngangalala ebusuku ubuthongo bengafiki nasemini ngingafiki noNkulunkulu engishiyile engishiyile uNkulunkulu ngizwe ukuthi uNkulunkulu ngishiyile oh yeah ngaqala ke ngikhona lapha ekhaya nginokubuka nanamatho ukuthi ngiyabuka nane lapha ku TV yabo ngizobuka umfundisi eshumayela mhlambe nami sengibuka lezi zinto zokushumayela bathi ngizwe ngoba bengazi lutho ke mina kwakuvalwe straight nje ngokukholwa bengazi lutho ila khona engamangala ngithi hawu kanti kunabantu abangaka abakholwayo sengibona ku TV mina kunabantu abangaka abakholwayo yilapho khona nami engangisizakala kancane ke ngithi oh hawu khona nje umunye usisi omlungu ayefakaza ukuthi uJesu wafika kuye wangiqinisa lo sisi kanti ngabona kanti uNkulunkulu uyakwazi ukufika kumuntu oh yeah ngakhona uqiniseka amandla namabuya yes ngaqhubeka ngahlala khona lapha ekhaya uNkulunkulu ngibona ukuthi ungishiyile kunzima uNkulunkulu engishiyile ngingalala ubusuku nemini angeke ngithi wayengishiyile kodwa indlela mina engangizwa ngayo ukuthi uNkulunkulu ungishiyile ungilahlile nanokuthi ngibe khona nje la emhlabeni kwakuyi mistake ngangibona ngathi mistake ngibona ukuthi hayi isikhathi sami vele sokuphila bese siphelile ngoba nasebusuku ubuthongo bengingabulali ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngacela uNkulunkulu ngayidela ngathi inkosi hayi ngeke salusa ungithatha hayibo ayikho into ongibuyisele yona la ngoba kuyafana ngisasesihogweni phela wawubonani uzosho kanjalo ngangalali ngangalali lezi zinto lezi engangiyibonile ingqondo ibisindwa ibisindwa bingakhoni ingqondo bengifisa nanokuthi ngabe ngiyafa kodwa manje ngiyesaba ngoba ngizoyisihogweni angifisa even nokufa ngoba ingqondo ibisindwa ngacela ukufa ngibona ukuthi angikhona angisurvive ngibona ukuthi ukusurvive sekuumthwalo kimi ngacela ukufa uNkulunkulu ngathi inkosi hayi sengiright mina ukuphila manje ngithathe straight ngamcela hayi ngiyakhumbula nje ngiqeda ukumcela ukuthi angazi noma kwakunguye mhlambe kwangama witches noma kwangabathakathi ngoba ngathi ngiyihlelele nje ngihleli khona lapha ekhaya mangithi ngibheka so ngibona aqhamuka amagundwana amabili akekho wabonayo abonwa yimi ngedwa amagundwana aqhamuka kuphi amagundwana aqhamuka ngaphandle aya la ngilala khona ezingubeni zami kwaqala wangenela oqala la shwi alikho igundwana kodwa ngiyalibona mina so kwaqhamuka amagundwana ayi2 meqhamuka lamagundwana ngena la ngilala khona yebo hushu hayibuza ukuthi amagundwana abekwa yini la ngilala khona ngapha ngiyahlupheka kanje anguthola ukuphumula abekwa yini amagundwana yebo hayi ngangena mina ngalala ngaqala ngagula hawu ngagula isigule engakwazi wangungiqala nje engakwazi ukugula futhi angazi noma ukhona umuntu okwamphatha lokho yagula kwakungiphela ngesikhathi engena wena uyawabuka kuphela nawe awuwenzi lutho
Angwenzi lutho. Phela angazi lutho mina. Oh. Angazi lutho nje bengingazi lutho. Nokukholwa kwasekusukile konke kimi. Bengingazi lutho nje mina ngibona amagundwane ayangena. Angazi lutho ungena amagundwane achaza ukuthini. Angazi nje lutho. Ngazama ukuthandaza kancane. Kodwa nje wafana. Ngathandaza angikhumbuli noma ngathandaza or angithandazanga ngikhumbula. Kodwa phela mangizolala vele kumele ngithandaze. Kusho ukuthi ngathandaza. Okay. Ngalala ngakusasa. Ukugula kwangiqala ngoba ngathi emini ngangicelile kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasale sengithatha. Ngaqala ukugula ntambama. Ngakuzwa lokugula. Ukuthi konke engingenayo. Ngakusasa kwaqala lokugula. Kwaba ukugula okunzima ngempela. Uzwane uphethwa yini? Kwakunezinto ezigijima emzimbeni. Oh. Zigijima umzimba wonke. Gijima umzimba wonke. Gijima umzimba wonke. Ngathandaza. Yeah. Ngathandaza. Ngathandaza. Ngabona ukuthi akekho umuntu ongangiphilisa kulento engiphethe. Yangiphatha lento ingapheli. Ngaqhubeka ngathandaza. Ngaqhubeka ngathandaza ngakhuleka hayi. uNkulunkulu kusho ukuthi waba nomusa. Ngoba ngase sengiphila ngefasting. Ngangingasadli vele ukudla kwangangeni kahle. Bese ngiphila ngefasting. Oh yeah. uNkulunkulu wangisiza. Lokho kugula lokho nami sengishintsha ngithi hayi Nkosi, cha ngathi bengimpile isicelo sami ngisicela. Ngathi angicelanga. Sengifuna ukuphila. Ngathi hayi Nkosi lesicelo sami ngisicelanga kahle. Oh yeah. Wangisindisa uNkulunkulu. Ngapha inyawo lezi zingaka ivuvukele. Konke la bengivuvukele ngingaka. Hayibo. Ngokuthi manje angithi ngakhuluma ukuthi ngeke ngabona noSathane. Bangifaka lesebenzisa zabo khona abangifaka yona la. Ngadrainwa igazi. Igazi abangidraina lona is more than 5 liter. Bangidraina igazi eliningi. So yonke le ndawo le eyangezansi ibingenagazi. Okwenza ukuthi la vele kuvukale kube ngaka. Uma ngifaka isandla ngithi vele ukuthi vosho. Uma ngiukhipha umuntu uphinde kuvaleke. Kucaca nje ukuthi anginagazi. Vele bese ngibengiyibona ukuthi ngiyahamba la. Angayibona nje la ngiyahamba. Akukho akho nani ukuthi ngizoya esibhedlela thina lezi zinto ezinye izinto asizazi. Ukuthi ngizoya esibhedlela ngiyisoba nesibhedlela kanjani. Nemali ayikho futhi ukuthi ngiye esibhedlela. Futhi ngiyesaba ukuthi bazongicela ukuthi bengifakele igazi. Ngizothi fike ngithini esibhedlela. Ngizothi igazi lilahleke kanjani. Ngakhuleka uNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu wathembeka. Wathembeka. Ngakhuleka umkhuleko ngamcela uNkulunkulu hani Nkosi ngicela la ngoba ngigula leinyawo zingangicela uzehlise ibuyele zibe right. Ngani mangiqeda ukukhuleka lo mkhuleko ngakusasa. Inyawo nje zayifana nje straight nje nalezi ezizo zavele nje zafana nje straight. Uzabuyela back. Kwangathi umlingo. Zavele nje zabuyela back normal kanjani. uNkulunkulu ngiphilisile. Hayibo uNkulunkulu ngobe ngilahlile kanjani. Hayi qhubeke. Yeah. Ngikubeke kube nzima. Ngoba ngiyakhumbula kwake kwamemeza nevoice. uNkulunkulu ngiyeza ukuthi uNkulunkulu baqinisile mabethu akafani nomuntu. Ngisesimene esinzima. uNkulunkulu akasho ukuthi hayi ukuthi engicenge cha. Yeah. Baqinisa ngaphezulu. Baqinisa. Yeah. Hayi qhubeke. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ila khona ke ngathi lapho ngangiqala ke ukubona imbono. Ngoba imbono ngangayiboni. Okay. Ngangiqala ukubona umbono. Kwafika nje umbono. Qala vele lento yembono bengingayazi. Mhlawumbe bengiyazi qala lokho engisakholwa kuqala uthi uphuphe ebusuku vele mawukholwa unokufika ekholweni kodwa mina bengaphuphi lutho ngoba bengiyiphilele ezweni. Mhlawumbe noma uphupho uzophupha lelo phupho elingasile nje uphupho lasezweni elingayenzi isense. Kodwa lapha ngabona umbono. Ngabona umbono ngamangala mangibona umbono. Ngibona abantu bayanyuka. Bayanyuswa so bayaphezulu. And mabenyuswa abantu mina ngisele. Hawo. Banyuswa ngezindlu. Ubona izindlu iphakama. Abazalwane kodwa kuthathwa abazalwane kuphela. Bala phakathi kulezi zindlu. Bayanyuka. Bathe mabenyuka sebele phezulu ngisele.
kwavela izwi phakathi endlini lathi lelizwi laba ngeke ngize ngibashiye lisho nje ngevoice nje yokuhleka nje ukujabula yabona laba ilithi yabo laba ngeke ngize ngibashiye lithe malisho njalo lelizwi wakhipha isandla lo muntu olapha wasidonsa besibabili yimi nomunye nenye intombazane engayazi wasidonsa sobabili athi hayi lapha ngeke ngibashiye wasidonsa wasifaka phakathi kule yandlu le mangifika kule ndlu kunetafula elide lamatafula ngathi lawo wedina lawo wedina wabelungu yeah kunetafula elide ngafe nami ngahlala ke la esidini yena engale kule ndlu le ngathi ish lapha ngathi kuyishop nye inendawo le yokufaka izinto so lo ngathi mawuse shop lokufaka kunoju kunezinto ujule inyusi yini izinto ezilapha ziyaphilisa zonke ziyaphilisa ujule inyusi bekunezinto eziningi wakhuluma nje noma ke into ekhuluma ngakaze ngibe nendaba naye wakhuluma uthi mayekhuluma ngaze ngikhona ukuyinaka siza uthe mayeqeda ukukhuluma kwangena omunye ungena uhamba ngenye indlu wafika waphuma kule ndlu yakhe wazongena kule ndlu le ezokhuluma nalomuntu lapha uma bengena manje uma bekhuluma labantu angisabezwa sebekhuluma ngezilimi bekhulume ngezilimi hayi ngingabezwa bakhuluma ngayo ngikhona kule ndlu ngihleli lapha phansi bese suka lo muntu ebefake nje ishirt neblue esuke lo muntu ezekimi ngathi wangikhona into anginikeza yona ngathi wanginikeza noma induku kodwa khona into anginikeza yona angazi noma wanginikeza lawa amafutha laphana or waqale wanginikeza amafutha wasunginikeza induku ngoba mina ukuphaphama kwami ngaphaphama ngibamba induku kanje ngibamba induku kanje hey ngajabula kanti uNkulunkulu akangilahlanga nabe phela bese ngithi uNkulunkulu ungilahlile ilapho khona amandla abuya nga-understand ukuthi hayi uNkulunkulu akangishiyanga uNkulunkulu usenami qhubeka ke lapho ke bengiphila ngokuthandaza ngiphila ngokuzila ukudla but imoya ibingi-attack bengingasiyona imoya yobumnyama kuphela ebingi-attack lapho bengi-attack na imimoya ngathi bekhona nanemoya abathakathi ngathi bese ngithakatha ngathi bese ngithakatha nokuthakathwa lapha angazi abathakathi ukuthi bebengena ngani kulento kaNkulunkulu kodwa ububona ukuthi ezinye izinto sengihlaselwa nangezinto zokuthakatha yes qhubeke ngithandaze kuso leso simo leso qhubeke ngithandaze uma ngiqhubeka anguthola ukuthula lokhu ngibona amapayipi manje uNkulunkulu usuyaqala uyavela ke kimi noma engaveli ngimbone usuyaqala uNkulunkulu uyavela kimi ngitshengisa amapayipi amanzi avuzayo kodwa ungitshengisa kwezinye indawo engathi mawuyibheka ngathi mhlawumbe uthothi ngathi indawo engathi iplanet kodwa eyiplanet nje kwenye iplanet nje ungitshengisa amapayipi avuzayo nangakusasa ngiyobona amapayipi avuzayo nangakusasa ngibona amapayipi avuzayo kanti ngelinye ilanga uzongitshengisa ke clear wangibonisa ipayipi ngahamba nale payipi elide elivuzayo ngaze ngafika phambili ngathola iconstruction phambili ngabuza umuntu weconstruction ngathi mina kukuphi la wangitshena wathi hayi lana kuse Ivory endaweni ukuthi ngathi hayi okay bese ngisuka ngiyahamba uma ngithi ngijampela ngale bese kuvela izwi phezulu ezulwini lithi yebo Thembelani kuse Ivory kuphi nendawo uma qeda ukusho njalo lelizwi bese mina ngijatshuliswa ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngijabule engajabula lapha ngajabula ngani mangijabula ngathi yazi uNkulunkulu uyangithokozisa evele ethi uNkulunkulu nami uyangithokozisa uthe mayeqeda ukusho njalo waphela umbono hey angijabulanga kanje ngathi abantu uNkulunkulu akangilahlile wayibonakalisa uNkulunkulu wathi lapha na kuse Ivory chazana amapayipi adabukile abhobokile wangibulela ukuthi amapayipi mayevuza awamanzi wangichazela ukuthi kudingekizwe likaNkulunkulu ukuthi kumele ngihambe ngiyoshumayela khona kule ndawo le le ayisho yona le yena ayisho
nalo ngiyibuza anti bakhona abafundisi bakhona lo ngiyibuza lo mbuzo kodwa usushilo akusasiza ukuthi bakhona abafundisi lapho uNkulunkulu aka ngasho ngithi ngokuthi bengise weak ebeseduze kwami uNkulunkulu ebeseduze kwami ngalendlela le ngoba bengisase weak ekholweni bekulula ukuthi ngenzeka noma ngayini ukube uke wasuka kimi bekulula bengithi mangithi ngithi ngivula ifoni bengasasebenzisi ukuthi even uFacebook bengawusebenzisi khona ukuthi uvula ifoni kuhlangane nale zithombe lezi kwazi ngathola isithombe so khona into ezongikwazi same time ngithi tjuku vele bese ngiyayicisha ifoni ngiphume ku Facebook fike elinye ilanga ngithi yazi ngagcina nini ungena ku Facebook ngithi ngihlangane nesithombe sala ukuthi lamantombazana angathi yabo ashuthayo nje la vele ashuthe engagqokile engagqokile ngithi mangithi ngiyozwa kuyovela kube khona into engikwazayo ingikwaze ngithi hayibo ngibeke ifoni ngaze ngabona ukuthi why ngaso sonke isikhathi mangithi ngivula uFacebook ngithi ngihlangana nale thombe kube khona into engikwaza ngabona ukuthi uNkulunkulu ngawuyeka uFacebook bengasawusebenzisi lapho ngabona ukuthi khona uNkulunkulu ngoba beseduze impela engangilahlile ngathi ngase ngitshela umama lekhaya ngathi wemama yazi uNkulunkulu uthi angihambe ngiye eGoli hey eGoli yokwenzani why enganginikezi yena imali uNkulunkulu ya kodwa ngamxolisela ke uNkulunkulu ngathi Nkosi ngenzeka kakhulumanga kahle because lapho ezinye izinto bengiyi-understanda ukuthi uNkulunkulu ukanjani ngamxolisela kodwa ukukhuluma kwakhe kwenzeka ngoba wathi mayithi waye uNkulunkulu enganginikeza imali ngafakelwa umuntu engamcabanga imali khona eGoli ukuthi ngigibele ngeGoli ngenamali wangifakela ukuthi ngigibele ngeGoli okay ngathi mangimtshela umama ukuthi uNkulunkulu angiyeGoli kwangathi angazi ngivula ini angihlushwanga angihlushwanga uhlushwa yini angazi ngahlushwa yini kodwa nje ngahlushwa nje impela kwaze kwaba khona isandla esingithintayo sangithinta lesandla like physically ngathi mangiphuma ngaphandle ngathintwa isandla sangithinta isandla kabuhlungu sangithinta isandla sangihlungumeza kabuhlungu hayibo ngathi hawu ngani ngeke ngathi ngiyahamba impela ngiyahamba yayingasekho into engangayenza abangabe ngifostwa lapho phela nami angakaqini kahle ngibuthaka ngiweak nje ayi ngagibe ngathola ke iplan ngoba angihlushwanga kanje ngathintwa lengaphandle isandla engingasazi ukuthi siqhamukaphi kabuhlungu sangithinta lengaphandle ngathi ngingena nasendlini ngathi mangicabanga ngibuya lento ukuthi kumele ngiye eGoli saphinde sangihlungumeza futhi lesandla sangihlungumeza physical hayi pushweni physical ilapho khona ke ngathatha ke itaxi ngagibela ngagibela ngeza khona la eJozi mangifika la eJozi ngahlushwa futhi nakhona ngahlushwa uhlushwa yikho futhi lokho ukuthintwa umuntu ongamboni angithintwa ke umuntu sengihlushwa nje kusho ukuthi ngatshelwa vele ngatshelwa khona le kwathiwa ngizohlushwa ngatshelwa kwathiwa ngizohlushwa ngeke vele kusathana zathule unikezwe izinto ezasezulwini ngatshelwa nje ukuthi ngizohlushwa kodwa ke manje angithi sengandlula lapho nami bengakazi lutho lapho ezinye zezinto ezingihluphile nabazalwana abaningi asebengifonele ngikwazi ukubasiza ngokuthi izinto eziningi ngiyibonile ngiyazazi ngidlulile futhi kuzo ezi spiritual so bekhona into engihluphayo futhi lapho ingihlupha lento ingihlupha that's why bengihlezi ngizila ukudla bengikhala uNkulunkulu ngimcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela nami ungenze ngifane nabo bonke abantu because bese ngibona ukuthi hayi ngikwesinye isimo Nkosi ngicela ukufana nabo bonke abantu lempilo engiyiphilayo angisayifuni futhi ngeke ngize ngiyishintshe phela ebusuku bekungingabuthola ubuthongo ungalali ebusuku uhlushwa yini ngihlushwa thothi ngizolala ebusuku ngilele kuvele qhamuke isambulo into esindayo eyisambulo esindayo ivele ihlale phezu kwami lento angazi ukuthi kwenzeka kanjani ihlale nje phezu kwami kanje
ubusuku bonke ihleli phezu kwami thothi izokhuluma ngiyakhumbula ithi lento lena ithi lento kunabantu ozoshumela nabo kodwa bazokushiya endleleni kodwa wena kumele ukhumbule ukuthi ubizo ubani uNkulunkulu ubizo ubani isho lento kodwa lento uyayihlezi phezu kwami uwumthwala isinda ubusuku bonke ngingalele akekho umuntu leyo mpilo leyo ongayikhona or mangenzekanga lokho ngizothi ngithi ngilele angilele kucishe ugesi ngithi ngikoba lapha ngasemnyango kunomuntu nje omile isigora umuntu nje ungathi unamehla akhanyisa ume ngasemnyango kanje ubhekile nje kanje khona endlini ubhekile every day physical kanje ngiyambona kanje ngiyavuka ngiphamisa ingubo nangu usekhona ngivala ingubo bese ngiyabhobhola nangu lo muntu usekhona nangakusasa ngivala ingubo akakhulumi nje ubhekile nje ubhekile phinde ngithi nangu lo muntu ubhekile manje lezo zinto lezo ngezihlale zingaconfuse qhubeke ngikhuleke uNkulunkulu nginxuse Nkosi ngeke ngize ngikhona lento le lempilo le yes hayi kwaba khona omunye umama ke owangibiza nje wangikhulekisa wangisiza uNkulunkulu ngaba right kulama athi kwamanye ama attack ngoba lokho kwezambulo ukubona izambulo nabantu lokho yangathi kwangesi attack kodwa khona ama attack engibe nawo wangikhulekisa lo mama yabaleka leyo attack uyanqena ukwasho ama attack angakhona ukulala kwanginezinto nje ezinokuzama ukuthi zifuna ukuzongihlasela thothi angikhona ukulala ebusuku zafika zizama ukungihlasela ngiyazizwa okay mawuthi nabanye abazalwane nje banokuthi bafuna umkhuleko into efana naleyo izinto ezicishe ezifane nazo izinto ezicishe ezifane nazo abasaba ukuyikhuluma nabanye abantu kodwa mabeyikhuluma nami ngiyakhona ukubasiza abanye bakhona izinto ezipersonal izinto ezipersonal ebantwini okay so ke ngakhuleka ke uma engikhulekisa lo mama asuka lawo ma attack abaleka asuka kanti vele ezulwini bebengitshenile ukuthi ithembelani uzohlaselwa kodwa ungakunaki ukuhlasela ungakunaki basho bathi ngizohlaselwa bathi ungakunaki kodwa okay so uma ngihlaseleka ngikhumbula ukuthi ezulwini bangitshenile ukuthi ngingakunaki ukuhlaselwa ngiqhubeke ke ngikhuleke ithandaze lo mama ahambe lawo ma attack ahambe ngiqhubeke lapha enkonzweni ke siyakhonza ngiyashuma ngiyava senza konke nje uNkulunkulu akushoyo yabo kodwa nje izinto zike zabanzima mfundisi zike zabanzima noma okunye ke ngingasakhumbula mhlawumbe kube ngingathi bekumele lokhu ngikubhale phansi ngoba okunye kuzolahleka kufana nalokho lezinto engangiyibona leziyana angengize ngiyikhohle yes lokhu vele ngoba into enze kanje sengiphila nje sengihamba okunye kwakhona kuyasuka kubalekile ukubhala kubalekile ukuthi ngikubhale ngoba lapho engiqale khona ngiyakhumbula ngelinye ilanga mangithi ngiyabheka nje ngibheka so kunomuntu ohlele esitulweni ngimbona physical hayi ngevision ngibona physical kanje uhlele esitulweni kanje kusasa mangithi ngiyabheka ngibona kunomuntu omama okuguqile owusisi oguqe phansi okhanyayo nje uyathandaza ngimbona phakathi endlini uyakhanya uyathandaza nje begqoke impahla nje efake ngathi khona dade ifakile la ekhanda egqoke uguqe lapha phansi uyakhanya kwebala uyathanda ngimbona kanje ngamehlo physical kanje ngaqhubeka ke kodwa ngathandaza thandaza ziningi emfundisi izinto uNkulunkulu angibonise zona ezinye zakhona mhlawumbe ngingazama ukuyiveza ngesinye isikhathi mhlawumbe ngelinye ilanga kodwa ziningi izinto uNkulunkulu angibonise zona bekumele mhlawumbe ngiyibhale phansi awusho nje osazikhumbula nje mhlawumbe ezimbalo noma ungasayishongo zonke ngoba ezinye sewuyikhohliwe but khona lezo oyikhumbulayo ezimbalo yeah yazi kanjani mfundisi kunezinto uNkulunkulu akangibonisa zona kodwa
khona futhi okube ngama attacks futhi okufikile Okay. khona enye nje into eyakuyangenza engakazi kingenze before ngoba ngeke ngaqala nje ngalezo insuku lezo uku-attack ngiphupha ngidle ebusuku Oh. every day hayi ukuthi mhlawumbe ngizophupha ngidla namhlanje every day Awu. ngiyadla ngaze ngagula Yo. ngithandaza ngikhaste ngenzeni kodwa ntambama ngifika ukudla Ish. ngikhaste ngenzeni ntambama kufika ukudla ngikhaste ngenzeni ntambama kufika ukudla ngikhaste ngenzeni ntambama nakho ukudla inqwaba yokudla uza ukuthi ukudla straight ngiyakhumbula ngelinye ilanga lokudla uma ngidliswa laphana uma ngithi ngivula amehlo kwaqhamuka isandla siphethe iapula manje angikhona ukuyicontrola lesandla simise iapula kanje ngiyalidla angikhona ukuyicontrola ngiyahlafuna leapula lu ngiyahlafuna kanje ngiyalidla ngakhala uNkulunkulu ngazama ukukhala kumtshela uNkulunkulu ngaze ngangena enkonzweni yokuzila ukudla Oh yeah. ngazila ukudla ngakhuleka uNkulunkulu avele wathembeka Oh yes. wayikhansela le nto ngangokuthi khona nabazalwane abangifona abake bangithinta Nceko yazi kunento kanje ngithi ngiyalala ebusuku ngiphuphe ngidla ngenze njani ngimtshela nje azenza kanje uNkulunkulu uzokusiza Mhlambe bakhona yazi abanye vele abanale yonke inga yokuphupha bedla bakhona abangakakufoneli bayayizwa manje le message bangenze njani bona bangenze njani mhlambe ukuthi bengithinte nje mhlambe mabengangithinta ngakhona ukubatshena ukuthi hayi ukuze uNkulunkulu akwazi ukukusiza uma ubhekane nesimo esikanje ngoba abanye abake bangifonela umunye uyasho ukuthi ngiyathandaza kodwa kuvele kufana Oh. uthi ngiyathandaza kodwa kuvele kufana Awubanikezi into eyodwa ukuthi benze njani kuya ngomuntu uma ekhuluma nawe kuya ngomuntu uma ekhuluma nami kodwa ngizomtshela ukuthi yazi ukuthini yenza kanje and ngiyazi ukuthi once wenza lento engimtshele yona uzosizakala bakhona abanye abake bangifonela ngoba itheke mayisindlula leyo kudla ngoba eyokudla ibenzima kakhulu eyokudla ngoba bengike ngidle ngingalele before uqala ukulala sekukhona izinto esengena emlonyeni engihlafunayo ngingalele sengiyahlafuna hayi ibinzima kakhulu kodwa uNkulunkulu wenzani ngenza lento uNkulunkulu athi angiyenze ngakhuleka ngazilana nokudla futhi ngakhuleka ngamtshela uNkulunkulu wathembeka yaphela leyo nto leyo kwalandela enye le ama spiritual spiritual wife spiritual wife mina bengakazi ngingivelelwe leyo nto leyo bengakazi ngingivelele bengayazi kodwa ingenze ngoba sengisekhulwini yafika lento spiritual wife ibi serious eqale ifika ngamaphupho yagcina manje sengiyibona ubhekile ngibhekile yafika ngibhekile ngayibona yangihlasela ngibhekile ukuthi kungafika umuntu osimame nje kwangesiya umuntu isilwane isilwane yafika isilwane kodwa lesilwane siwumoya yafika isilwane awukhona ukuyicontrola kuyazenzakalela ukuthi umuntu alale naye awukhona ukuyicontrola kuyazenzakalela nje isilwane sakhona nje isilwane sakhona ukuthi angisibonanga nje ngisiphelele ngasibona nje sikuyisilwane nje sasingaphelele kwakuyisilwane engenze kodwa kwakuyisilwane kodwa kwangaphelele enye into lento ku-invite lezi zinto lezi invitewa yini ilama video lawa khona ama video abuka emafonini njengoba kulokho kwama pornography what yonke lento so lezi zinto lezi ziya invite imoya ziya attract imoya attract imoya and ukuthi angazi lento ngiyikhuluma Nkosi yami khuluma nje enye into ukuthi impela ngoba usufika enye into ngoba ngithi zi attract imoya lezi zinto lezi zama pornography yes zi attack imoya zidonsa imoya so ngalesikhathi umuntu same time ethatha lento eyibuka same time kungena umoya kuye same time ngoba ngatshengiswa ke ngaqale ngatshengisa ukuthi and mangitshengiswa angitshengiswa one day kuba izinsuku ezilandelanayo ngitshengiswe ngibheka ifoni kanje kudlala lama video lawo uma ngithi ngiyasondela amadimoni ngithi ngiyasondela amadimoni so ke manje ngathi lento
ngathi uNkulunkulu uyayenza indlela yokuthi uma umuntu ezobuka lezi zinto bese evele emdedele emdedele nje that's why umuntu azo attack kube khona izinto alala nazo angazazi kanti yilezi zinto lezi ile mimoya yeah and omunye umuntu uma etshengiswa thothi uzophupha ezibone lezi zinto omunye usuke enenhlanhla mayetshengiswa eziphupha lezi zinto ngoba uNkulunkulu usuke efuna ukuthi ay overcome bakhona abanye aba-attackwa izinto ezikanje kodwa bangayiboni laba abayibonayo uNkulunkulu usuke efuna ukuthi bazi bay overcome kodwa ke okunye ke uNkulunkulu angitshengise khona isihogo isihogo ngicabanga ukuthi vele ngoba ngake ngasibona isihogo kwaba simple ukuthi ngoba ngake ngasibona isihogo kulokho kunye lokho kokudla uNkulunkulu wangisiza ngoba indlela angisiza ngayo uNkulunkulu umfundisi ungamangala yeah ngoba indlela angisiza ngayo wangiqala wangisiza khona imbono mangiphupha wangisiza khona emaphushweni ngizophupha ngidla uma ngiphupha ngidla thothi ngiyaphupha ngiyadla uma sengiphuphile ngidla bese ngiyakhumbula ngiphupha ngidla uma sengiphuphile ngidla kwaqhamuka umuntu lo muntu wangivumisa futhi engivumisa uJesu hawu wangivumisa uJesu ngamlandela ngemuva okay tema ngimlandela ngemuva lo muntu ngaphalaza ngiphalaza ukudla lokho engikudlayo okungakanani akuphalaza ngakuphalaza nangakusasa kwathi kuyazama kuyafika lokhu kudla yabo kwaba khona umuntu wangitshena wathi hey lo muntu utshenti kuyadlalwa ngoba ephuphela uzodla futhi namhlanje uzobona utshenti kuyadlalwa wathi mayisho njalo lo muntu loyo ngadla vele ngempela ngamangala ngaphinde ngakuphalaza futhi ngakuphalaza kanti vele sekuyaphuma lokho okwe spiritual in spiritual wife yebo indlela okwaphuma ngayo ngakubona ngakhuleka ngathandaza uNkulunkulu engikhipha kukho ngahamba ngayokubona kuhleli kwenye indawo nje ezihlanu kubheke phansi ngakubona straight kudabukile ngakubona straight ngamehlo ngakubona kwani makuhleli lapha kwaba ukuhamba kwakho ngoba uNkulunkulu wayesengitshengisa ukuthi hayi lento ihambile ngaqhubeka kuningi ngoba kwakunzima uNkulunkulu engifundisa lezi zinto and mina lezi zinto angazi lutho ngalezi zinto ngamangalo uma ngihlangana nabantu bengitshena ukuthi hayi lezi zinto ezikhona lezi ezenzekayo wangitshena lo muntu wathi hayi lezi zinto vele ziyenzeka abantu bafeyisana nalezi zinto yabo and mina ngazi ukuthi how come ngiyibona kanjani lezi kodwa uNkulunkulu wangisiza khona okunye kwesihogo ngibona isihogo isihogo besinokufika kimi sibe sinokufika ukuthi lo kuqala noma ngingasasikhumbula ukuthi safika kanjani la eqaleni kodwa ngizokhuluma ezinye engikhumbulayo ukuthi isihogo safika kanjani nalezo zinto angizazi phela uzisho ukuthini kunomuntu wangiboleka imali embonweni wangiboleka imali ngayithatha mina imali yakhe ngathi ngeke ngisamnika hawo kwakuyi100 ngayisebenzisa ngokuthi ngangithi ngifuna ukuyisebenzisa ngathi hayi lo muntu ngeke ngisamnika imali yosale ibona akuyafana 100 ngeke ngiyibuyisele ngathi mangithi ngeke ngiyibuyisele kwaqhamuka umuntu wafe kwangibamba mayengibamba lo muntu lona wangifaka insimbi la wayithi faka insimbi yaphumela nga efaka kanzima edrayisa lensimbi uthe mayeqeda lo muntu wangibamba wangiphosa endaweni evutha umlilo phosa phakathi mangithi ngithola inqwaba yabantu abadla imali zabantu abangayibuyiseli inqwaba sibaningi siyakhala siginqika phansi sinalezi zinto ezifakwe la angithi sidle zifakwe la la ziphumela ngale siyarola siyakhala siyakhala ngelinye ilanga ngaphuza nje utshwala ngiphuza utshwala ngiyasho ukuthi mina utshwala ngisaphuza kodwa ngiyaphuza lapha embonweni ngiyaphuza utshwala thema ngiphuza utshwala
ngahlulelwa ngathatha ngawuphosa esihogweni ngotshwala ngenxa yotshwala ngawuphosa esihogweni kwaba khona abantu abangithatha esihogweni bangikhipha kwafika izwi la complainer lelizwi lathi yazi bengingamele labantu bakukhiphe la esihogweni bengimele uhlale ngoba kuseneyinsuku ezinzima ezizayo wathi kunesikhathi nje esizobanzima kakhulu esizayo abantu bazobackslide abekhona ekukhulwini wathi that's why ngingene lapha kuleya ndawo le yes so ngisibonile kakhulu nje ngisibona ngiyakhumbula ngifika kwenye indawo engitshengisa uNkulunkulu lapha esihogweni laphana abantu bebeshana ngamabhodlela bethukana abanye ngibabona begijima bemadwaleni umuntu afika lihead idwala uyalimala kodwa uyaliheda uyalimala kodwa uyaliheda ngapha kunomlilo ubhizi uhead idwala hey ngivuke ngikhale ngithi inkosi ungilahlile kodwa inkosi ungilahleleni ungangibonisa izinto ezifana ezinje kodwa uNkulunkulu ungilahleleni hey cha ngempela into exakayo uNkulunkulu engivezela nje kusho ukuthi ungivezela izinto eziningi kodwa kuthema esebona ukuthi hayi manje ngathi sengiyakhona kusho ukuthi wayesebona sengiyakhona ukuyimela ekholweni haya noma eveza izinto akasayivezi njengaqala baqala ebeveza even into ngiyibone nangamehlo okunye bengikubona ngamehlo kanje manje nje usuyaveza nje ngaleso sikhathi makhona nje akuvezile usuyaveza nje ngaleso sikhathi aveze nje ngaleso sikhathi kodwa akusafani naqala akusafani naqala okunye mfundisi yes angazi ngakhuluma lokhu mfundisi hayi wakhuluma angazi kuthini nami kodwa awuthi ngikhuluma yes angikukhuluma yazi mfundisi lo ngahlangana noNkulunkulu hayi izambuli inqwaba hayi inqwaba ukuthi ke mina ke ngicabanga ukuthi angakaqini ukuthi ezinye izinto ngayikhuluma mina ngumshumayeli wezwi ngumshumayeli wezwi kodwa once wabona uNkulunkulu ngathi even ubuthongo ukulala nje kuyathathwa mawulele awusaphuphi mawulele awusaphuphi hlobo awusaphuphi walala nje uzoboniswa walala nje uzoboniswa and ugcina usuwazi ukuthi hayi sekunjalo usuyazi ukuthi mina mangiyolala sekunjalo usuyazi ngicabanga ukuthi ukuhlangana noNkulunkulu akusiwumdlalo ukuhlangana noNkulunkulu akusiwumdlalo cha okunye mfundisi ngimbonile uNkulunkulu ngoba kokunye sinokuhamba thothi senza inkonzo or kunabazalwane mhlawumbe abangibizayo uNkulunkulu nokungitshena nje angitshela ukuthi hayi la ubizwa khona ungayi angivezele maybe ngesambula athi ngingayi ya mina ngiye ngenkani hayi khona izinto ezingezinhle ezofike zenzeke phambili mhlawumbe kuzoba khona ama-attacks noma izinto engayi-understand kahle ezizofike zincindezele phambili kanti vele ushilo wathi hayi ungayi lapha thothi maybe uyokhuluma kaningi ngiyakhumbula engitshengisa kwenye indawo ethi engitshengisa ama-trap ukuthi kunama-trap abekiwe lapha ungayi ngaya mina akuyichaza nje leyo part leyo wawubizwe kanjani kwakuyinkonzo nje sasiyokwenza imvuselelo enkonzweni sasiyokwenza imvuselelo nje siyoyenza emakhaya kwathiwa ngingayi manje kuyaphoqa ukuthi ngiyi kodwa kwathiwa ngingayi why kuphoqa angithi kusenkonzweni inkonzo khonza nawe inkonzo engikhonza kuyo and imvuselelo yenziwa yithi right and ngingomunye nami kule mvuselelo ozobe sebenza so kumele ngibe khona ize master ngaya ngenkani mangifika vele ngabona ukuthi izinto ngani noma ngifika phambili ngithi ngigibele embhedeni thothi ngisathi ngiyazama ukubanjwa ubuthongo ngiyobanjwa ichain la einyaweni ngangokuthi maye ngibamba le chain ngaze ngiyowela ngale embhedeni physically ngiyowa so ngabatshena futhi yazi kune chain elokhu ngibamba kanti vele kunento engeke ezokwenzeka eyabanzima yabo
kanti mina Yenzeka ngifoste kuwena. ngenkani yabhekana nami kanti mina ngifoste ngenkani ukuya lapha kanti kune trap ebekwe ubumnyama ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu yena unokukhuluma mhlambe kungenzeka yithi singabantu esingakhona ukumlalela mhlambe ya kuyafuna ukumlalela Ya, ukufunda ukumlalela maybe, mayethu ungayi maybe yithi singabantu uye yes maybe yithi singabantu sometimes esingakhoni ukumlalela kodwa nje ungifundisa izinto eziningi uNkulunkulu ngoba nje manje sengiyafakaza nje ngiyakhumbula ngelinye ilanga kunomunye umfo angazi noma ngayikhulumani kodwa ngizoyikhuluma kunomunye umfo kade singatholi esagcina singasatholisisani kahle ya singezwani singezwani nje singatholisisani kahle and kunguye umuntu ongisukelayo hayi mina ngisukelele yes yena esukela mina okay singasezwani ke kahle yazi angikhuzwa ngikhuzwa ngayo kuthiwa ngimxolele ngikhuzwa kuthiwa lento yenzayo ayikho right ayikho right imxolele lo muntu uma ungamxoleli uzoyisogwini phela uNkulunkulu mayikhuluma ngesona efuna ukukukhuza uzokutshela vele ukuthi uzoyisogwini uzokutshela ngesoko or akubonise futhi isoko ethi angimxolele lo muntu ayi mina ngiphusha ngiqhuba ikhanda ngeke ngizwe ukuthi uNkulunkulu ungishiyile ke manje wangishiya straight ngezwe ukuthi hayi noma ngeke ngithi ungishiye straight but ngezwe ukuthi no uNkulunkulu ungilahlile ke manje ungilahlile ngibathe ngithi ayingeke ngimxolele lo muntu yeah angishiye ngizomxolela kanjani ngoba nguye ongonile ngizomxolela kanjani phinde fike ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngithi hayi phela ngimesabi mina ngisho ngithi cha ngimesabi mina ngavezelwa kwathi wayabona nje ngoba enza nje itrap ngavezelwa silwa ngathi ngithi ngilwa naye wavele wawa ngathi uyaquleka hawu kwathi itrap okay ngoba enza nje itrap utrapiwe nje ngoba enza nje miyeke wathiwa ngimiyeke yeah ngahlule ngaqhubeka mina ngathi ayingeke ngiqhuba inkani kwenzakalana after ngagcina ngudlulisile okay ngesikhathi uqhubha inkani akuzange kwenzeke into ethile kuwena kimi until uzodlulisa cha kaze kwenzeke into eyenzeka nje kimi ukuthi uNkulunkulu uma ngithi noma ngithi ngoba uNkulunkulu uvele khona into ayithathayo once wabona uNkulunkulu kunento esukayo kuwo nanokuba nguwe kuba umuntu lomaziyo usungomunye umuntu uyashintsha into eyenzeka nje kimi bengasakhona kusho ukuthi mangiyolala uNkulunkulu avela ngangibonisa lutho kanti ngiyazi ukuthi mina mangiyolala ngibona izinto uqala kwami ukuboniswa bengiboniswa ngabantu engikhonza nabo ngibabone bonke belandelana abantu kwaqala lokhu ngibona abantu kwaya ngokuya ngambule ziningi ngimfundisa izinto ebona izinto ezinhle ngabo noma imix imix bengibona imix angithi nama ngazi ukuthi kwenzakalani lento esukuyenza ngisuke ngingayazi lapho bengakabi neclear understanding bengibabona nje abantu ngiyibuza ukuthi every day why ngilokhu ngitshengiswa ngabantu engikhonza nabo every day ngitshengiswa ngabantu and lezi zinto engitshengiswa zona yizo and kumele manje uma ngiyibona ngiyayikhulekela ngiyayikhulekela isikhathi esiningi angijwayele ukubatshena isikhathi because ngumshumayeli wezwi ngingumshumayeli wezwi ngikholelwa kakhulu kodwa ke khona okunye uNkulunkulu akwenza kimi umfundisi ngoba ngisho ukuthi ebusuku bengibuthonga kade ngibulala bebunzima kusho ukuthi noma kuhlangane nama trauma la ngoba uNkulunkulu ebene ukuthi mangilele ebusuku ngiphuphe ngigijinyiswa ngoqwebhili ngigijinyiswa ngoqwebhili lento yaqwebhili bisikulandela noma usuyiphuphela ke manje usendlini ingilandelile ayikazi ithuli ingilandelile bekushaya abantu ngoqwebhili ngibuka so phambi kwami ekhala umuntu ekhalise kwesilwane eshaya ngoqwebhili ngibuka so uma ngithi ngiphumela ngaphandle ngibone nje qhamuka umuntu udlula nje noqwebhili khona nje athi ayindlula nje nalo every day umuntu oyedwa kumele libonwe yimi physically udlula nalo kumele libonwe yimi uNkulunkulu engitshenge kahle
phela indlela kade ngiyiyo mina bengilithandizwe Oh. bengicwele kakhulu esonweni futhi bengisithanda isono bengilithandizwe ngalendlela ngoba khona lapha engake impela nabazalwane sengikhona nje ekholweni sengiphakathi ekholweni ayi nabazalwane bengingabatholisisi kahle mina Oh. ngoba manje uyabaza abazalwane banje bayahleba abanye bayahleba banenhliziyo ezimbi into nje siyazo ngabazalwane so mina benginokuhluleka enkonzweni phuma impela enkonzweni befikela abangani bami bengitshela yabona abazalwane khuluma amagama anzima abazalwane kwasha wacima nami vele ngiyayivuma vele nami ngivume vele ngoba vele sobe beqinisile vele abazalwane banjalo abazalwane banjalo so ngifise ngathi ngingaphuma enkonzweni ngoba nalo into yokukhonza bengiyifoster Oh. ngoba nasenkonzweni ngabekwa kwathiwa angibe inceku ezoshumayela enkonzweni ngabekwa njengomfundisi kodwa ke angisumuntu othanda kakhulu izinto zokufundisa kodwa ngabekwa njengomfundisi enkonzweni kodwa ingekho lento ngaphakathi ngoba mangiqeda ukubona isambulo uNkulunkulu engitshengisala lezi zinto wayengibonisile lezi zinto kodwa la ngaphakathi uJesu ebengekho ngiyashumayela nje mina enkonzweni kodwa uJesu la ngaphakathi akekho kodwa ngishumayela ukuthi bangibekile and bengine stress uNkosi ngisiza ungene ngempela la kimi ngaphakathi Yes. ngoba ngiyakuzwa ukuthi awukho awukho khona mfundisi angifuna uqamba amanga bengixolela abazalwane ngeke ngazama ukuthi ngazama ngithi ngiyaphuza Oh. ya ngokuthi ke kusegula ngihlala khona vele sihlala abantu abaphuzayo ngihlala nabantu abaphuzayo kuyaphuzwa nasendlini nje uphakathi thothi kuyaphuzwa nasendlini and mina ngisanda kuphuma kulezi zinto ngake ngazama ngithi ngiyaphuza aze ngihambelanga kahle izinto akufananga nakuqala akufananga nakuqala mangithi ngiyaphuza bavele bafuna ukungibulala kutshwala Oh. bafuna ukungibulala straight ngathi ngithi ngilele ebusuku ngagwazwa kwaba khona into ezongena la enhlizweni la abangako kwaphela umoya kwaphela umoya ngathi ngithi ngiyaphalaza ngabhodla igazi ngabhodla igazi Yeah, kokubi. ngabhodla igazi ngithi ngizothi ngiyaphuza ngikhohlwe zonke lezi zinto engayibona kanti ngiyayibulala ngabhodla igazi Yeah, khona ngeke uphinde uphuze. ngabhodla igazi ngathi mhlambe ngazama angisakhumbuli kangaki ngithi ngiyazama ngashuleka umlomo ngelinye la ngabathe ngiyakhala umlomo lo weza la Yo. ngabathe weza la washuleka umlomo wathi ngavuka ngathandaza athi kodwa Nkosi yami kanti kwenzakalani ngoba ngithi ngizothola ukuthula phela ngoba mfundisi angifuna ukuqamba amanga ngizokhuluma iqiniso Yeah. ukubona lezi ukuhlangana noNkulunkulu akusiumdlalo akusiumdlalo ukubona futhi isihoga akusiumdlalo ungafuna vele ukuthambisa ingqondo ikhohlwe ngangifuna vele ukuthi ingqondo yami ibe nokuthula ngifuna ukuthula ingqondo ibe nokuthula kodwa umlomo washiyuleka kanje mangithi ngilele ngaphaphama kwelinyizwe ilapho khona engabona khona ukuthi kanti iafterlife ikhona hayi umbono ngaphaphama ezweni elimnyama kwehla imvula emhlophe ngayibona physical leyo nto leyo physical kodwa ngilele kodwa yaba physical kwangese umbono kwakuyi reality into cabanga ukuthi uma ungabona indawo kanjani usuke ufile straight ngayibona physical ngajumpa ngacishe ngathinta amathayela ngijumpa ngangithi ngifile ngabona ukuthi hayi akukho la umuntu angabalekela khona aqhubeka ke ngahlala la ekholweni Oh yes. ngangena ekholweni angifuna uqamba amanga ngikufostile ukukholwa even ukushumayela kungekho kimi Yes. ngingenalo into uma ngithi ngiyashumela ngishumayeza abantu estradini uma ngibabona ngiyabazwela ngithi kodwa ngibaqedela ubumnandi yazi labantu ngibaqedela ubumnandi ngoba ibingekho lento Yebo. ibingekho total kodwa ngokuya uJesu wangena empilweni yami yabo mayesengenile emfundisi hayi ezinye zezinto zibalula
Yes. ukuthi uphile nje ngaphandle kwazo. Yeah. uNkulunkulu wangisiza. Bakhona abanye abazalwana Nkosi yami uNkulunkulu abake bangifonela. Abanye mfundisi enye into okumele beqaphele okumele eqashelwe ngabantu kakhulukazi laba abasanda kuyeka utshwala, abanye baye ukulala. Bakhona abantu abalathatha umuntu uhlushwa nje ukulala nama prostitute. Oh yeah. Bakhona ngazi noma ngikhulumeni kodwa bakho hish madoda. Yakhuluma khona bezoba delivered. Bakhona nabashadile abalala nama prostitute. Yeah. Abasakhona ukuyeka. Okay. Bakhona abantu abalala nama prostitute abasakhona ukuyeka. Abanye bangifonela bekhala. Hayibo. Bekhala inyembezi. Abanye bangifonela bekhaliswa utshwala. Bafuna ukukholwa kodwa akusenzeki. Bangifonela bekhala. Ngiyakhumbula omunye ngimtshena ngithi yazi ngoba ungifonela nje ungitshena ukuthi uzama ukuyeka utshwala ubike kodwa usudlalela iviki elilodwa. Ngathi yazi ngamtshena ukuthi yazi usathana uzokwenzani kuwe manje. Uzokuphuphisa uphuza. Ebusuku. Akuphuphisa uphuza. Uma kade kuumuntu ade ethanda ukulala. Uzoke efike nje amphuphise lezi zinto zami mhlambe ambonisa amantombazana amahle emaphushweni. Wangifonela wathi wendoda nakho ukuqhamuka amaphupho ngiphuza. Ngithi ngikutshelile. Angithi ngikutshelile ukuthi kuzoba kanjani. Ungawanaki lawo maphupho. Qhubeka uthandaza. Okay. Ngoba lamaphupho ay reality mfundisi. Ay reality awempela. Yeah. Ayakugada. Ayakugada ukuthi Monday azokuyeka ungaphuphi. Angithi lento usanda kuyeka. Azokuhlasela la Thursday ebusuku kuzosa kube Friday. Angithi ayazi ukuthi abantu laba baphuza ngathi bathwele ngeweekend. Lizombamba nje umuntu la ngeThursday. Lingayinqamuli lifuna yona iThursday ngakusasa. Uzothi mayevuka uzozizwa eqalekile. Uma evuka ngakusasa. Ngaze ngaqaleka. Uzozizwa ngakusasa. Kanti lento ivele yavela ngiphupho. Uyoyithola ka hayi uyoyithola ke senkingeni. Uyoyithola esenkingeni ke kodwa ke uNkulunkulu akasilahlile. Bakhona abafowethu abafana nami ababelala nama prostitute yonke leyo nto leyo. Omunye umuntu angazibuza ukuthi why kunzima ukuyeka leyo nto. Why kunzima? Ama prostitute kakhulu. Mfundisi. Engayibuza ukuthi why kunzima ukuyeka leyo nto, ukuyeka lento ama prostitute. Yazi mfundisi. Mfundisi yazi angazi ngayibeka kanjani mina. Kodwa ngiyikhuluma. Yazi mfundisi. No mina ke bengathi mina bengihamba ngema prostitute. Kodwa izintombi benginaze lokushini. Bengingazizwa. Le kade nginayo lokushini enye khona bengihlala naye endlini futhi. Liyasendlini thothi angizwa. Abantu abangijabulisayo yilaba. Yilaba nabalapha. Hayi lona nje anginandaba naye yilapha. And lento le angazi kanjani lento le iyacontrola. Ngiyakuzwa. Iyacontrola ubusakhona ukuyeka nanokuthi lapha mawulaphana kufana nokuthi phela le ndawo indawo ngathi ukujabula abantu sebegqoke isinoma kanjalo amantombazana agqoka isinoma kanjalo. Manje abantu besilisa amabehlezi lapha na bebhekile bayajabula la enhlizweni. Uba nje nenjabulo nje. Iyajabula nje inhliziyo. Kuye kufana nokugeza amehlo. Le nto le. Kodwa le yathi ihamba nemimoya. Ihamba nemimoya. Angeke ngikhulume, ngizokhuluma. Ngizokhuluma. Ngiyekile lento. Yes. Kodwa kwake hayi ngike ngithi ngidlula ngathi ngidlula ngakhona. Ngandlula ngakhona. Uma ngidlula ngakhona kunemimoya. Yeah. Kunemimoya laphana. Once umuntu wangena khona uphuma egcwele umoya wenkanuko. Ngathi mangidlula ngakhona ngabanjwa umoya wenkanuko mina. Ngindlula nje. Yeah. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uyangitshengisa. Ngabona ukuthi uyangitshengisa. Wangibamba ngempela. Wangibamba ngempela. Kwathatha isikhathi eside ngaze ngazila ukudla ngathandaza. Onzima. So laphana kunemimoya. Wathi umuntu wangena khona, mayengangena kule weekend le. Le moya izomhlupha nange weekend ezayo uzoya khona. Nange weekend ezayo. Ngoba lapha mfundisi
phela umuntu unengqondo unonembeza laphana ukuze laba abantu benze lento asuke benza kumele bephuze kuqala iningi labo nje uma ungambuza umuntu uzokutshela ukuthi mina ukuze ngenze le nto la ngiyaphuza because umuntu unonembeza kumele ephuze kuqala mase ephuzile ke bese kuba kuhle yonke into ebone ngathi yonke into inhle ubone ngathi yonke into inhle kodwa akuyekeki kodwa ke mina uNkulunkulu wangisiza yeah ngoba cha bengihamba le ndawo futhi bengibathenga abanye ngibasendlini bengibathenga abanye ngibasendlini nale ndawo bengihamba and le ndawo ine nangjani inemoya inemoya emibi ngangokuthi noma kuthi umuntu loyo oya lapha usebenza umsebenzi omuhle kangakanani imali yakhe akayiboni yenzani yeah imali yakhe akayiboni yenzani uba isicathalala nje uma kade ephuza utshwala uma ezohamba le ndawo uzoba isidakwa lesixakile esihlulile yoba isidakwa nje even abantu abahamba le ndawo mawuthi ungena phakathi kwababuka abana future ngoba inamadimoni le ndawo le inamadimoni inemoya inamadimoni ndi yenza ukuthi abantu bengaphumeleli bebe useless abantu le ndawo angithi nami uNkulunkulu mayevela kimi wangitshena ukuthi ngathola umoya omubi lapha lo ngafakaza lapho uthi wathi ngathola umoya omubi ngokulala neprostitute yes ngiyakhumbula so laba bantu labana banemimoya banemimoya nje emibi kakhulu ish hayi ngiyakuzwa mfundisi hayi ngiyakhumbula last wakwasho ukuthi vele kunale mimoya le khona kungakho kungasayekeki kahlahle zonke lezi zinto ngakho zingayeki kalula aziyeke ngoba lezi zinto lezi angazi ngayibeka kanjani mfundisi angithi ngifuna ukuyibeka kahle yes angithi ngeke ngahlangana uSathane ngeke ngahlangana naye ngiyakhumbula usho ngahlangana noSathane lezi zinto lezi khona lezi zinto lezi yabona umuntu angazi ngayibeka nje umuntu olala neprostitute uyafana nomuntu othwele angeke ngithi bayafana kodwa bacishe befana athi umuntu othwalayo ufana nomuntu osuke othengisa isoul yakhe umethwala kanjalo nomuntu olala neprostitute uyafana nomuntu osuke eyinikela ngokuphelele esihogweni noma uyinikela ngokuphelele kuSathane umuntu othengisa iprostitute that's why abantu abathwala ukuthiwa umuntu mayethwala kuthiwa kumele mhlambe ulale nomuntu wakini ingenxa ukuthi manje bafumele benikelwe kuSathane ngokuphelele and into ebhlungu ukuthi bona laba abantu abathwalayo nalabantu abenza ama prostitute bonke labo angicabanga ukuthi nakulenda ukuthiwa iHigh Days bazophoswa High Days angicabanga ngoba bayi condemnation uSathane usuke babulele straight babulele anti mina uSathane mayifika kimi wafika anti ngingathi ukuthi wafike one mayifika kimi mina wafuna ukungibulala ngemali wafika ngivezela imali wathi mangathatha lento lengizoceba ibe nemali yonke yes and bangitshena ezulwini bathi vele imali uzoba nayo yonke futhi kodwa after that imele wazi ukuthi uzophila 22 years emhlabeni after that uya esihogweni ichibile umlilo isihogo engakwazi nanokusichaza indlela abangichazela ngayo ezulwini kusho ukuthi lesihogo lesi samadimoni ilesihogo lesi bangcono laba angeke ngithi bangcono laba abantu mabesha bebone nanabantu labana nje kusho ukuthi bashiswa namadimoni kahle babafana nezingilosi zobumnyama labantu abasuke bethwala that's why belaliswa namadimoni belaliswa nenyo ngoba nami washo sasho lesasikhohlakala sathi ke kodwa uzonima usucebini uzolala sangitshena sathi ngizolala nani sangitshena lezilwane engizolala nazo wangitshena straight wathi hayi uzolala ke nezinto ekanje nakhona hayi ukuthi lezi zinto mangilala nazo just ukuthi ulala nazo amadimoni ayakhuliswa washo njalo wathi lamadimoni ngiyacabanga nje bakuthwala abantu abangaka bakhulisa amadimoni bakhulisa kusho ukuthi unamadimoni uSathane afuna ukuhlasela ngawa abantu laba abathwala bathatha amadimoni balanda amadimoni bazowakhulisa emhlabeni bakhulisa amadimoni bona bayapromote bayakhulisa labo bantu bayaphi
ya ngoba manje sebefana namademoni Ehhe, amademoni ayechibini lomlilo bayizingilo sizobumnyama uma bewulahle esihogweni balahlwa straight ish nezingilo sizobumnyama mm balahla straight kusho ukuthi bafana nabantu abathengisa isoli yabo mhm nomuntu olala neprostitute mm olele neprostitute ngiyamesaba yo ngiyamesaba ngoba umuntu oyalapha ekulaleni namaprostitute usuke edayisa isoli yakhe uma efika ngale uyolahlwa ish kunalento abantu abakholelwa kuyo ukuthi ijeziso zasesogweni ziyafana angazi kodwa ijeziso zasesogweni ayilingani ayilingani ijeziso zasesogweni ayilingani yo ayilingani yabona nje bazolahlwa ngifuna uqamba amanga okusho ukuthi ama prostitute wona ke ama-prostitute hayi ama-prostitute angazi lutho ngawo mfundisi hayi angazi lutho ngawo angazi lutho ngoba phela wona ke angamelwe yiwo lo moya ke wona ke angithi abantu vele lemoya bayilanda kuwo ngoba nje nami ngalala neprostitute ezulwini babesaba nokungibheka ngangingabhekeki babengangibizi ngegama babengibiza ngalo moya ish bangibiza ngalo moya lo engawuthola lapha washo straight ngatshena straight uNkulunkulu angazi ngizothi uJesu phela uNkulunkulu mayeseshintshizwe engasakhulumi ngaleli zwi leliya eseshintshizwe ekhuluma ngezwe elincane kusho thina sithi uJesu angithi yes wangitshena straight athembelani lo moya wawuthola ngokulala neprostitute washo straight washo straight ngazondwa ke ezulwini ngazondwa bangibiza ngalo moya bangibiza ngalo moya engawuthola lapha and bangitshena abathembelani yabona kube ezulwini abangilandanga bathi lo moya bathembelani lo moya ubuzokhula uma usukhulela ukubulala uthatha umzimba wakho bengeke kusaphila wena nobuzofa wona uthatha umzimba wakho hayibo basho ezulwini bathi ubuzofa wena uthatha umzimba wakho kusho ukuthi bese kuphila wona bese kuphila lo moya engawuthatha lapha kusho ukuthi wena ngenzeka mhlambe kwiminyaka yo50 something akusesuke sekulo moya sekuyilo moya isikhathi sami vele bese sesiphelile bebethi vele lo moya ubuzothatha indawo ufuna ungitshela ukuthi kunabantu abaphila la emhlabeni nje akusibo ngake lokho ke ngakuthola ke lokho ngakuthola lokho ngiyibukela nje itelevision ngindlulela ngiyibukela itelevision nakhona ngiqeda ukubuya le uma ngibuka itelevision ngizwa omunye umama uyakhuluma lapha bamthandazela uthi umoya lapha phakathi kwakhe uthi lo muntu sesimbulele uthi sesimbulele lo muntu ngeke ayisekho into enizoyenza lo moya ukhuluma ku TV ukhuluma ku TV ukhuluma kulo mama ya uthi asazi phela ku TV banani okuzinto abanokuzenza sathi kodwa mina ngayizwisisa mina wathi lo moya sesimbulele lo muntu ayisekho into eningayenza ngayo ufile lo muntu simbulele kubusa yona manje le moya asha le moya yathi kubusa thina manje sesimbulele bavele bashaya ngazi noma bashaya uphuzi bayikhatha iphathi baqhubeka bathandazela abanye bayikhatha leyo phathi babona ukuthi hayi lawa kusawa amadimoni okudlala so lento ayikhulunywa yilo yamama lo iqiniso ayakwazi amadimoni ukumbulala umuntu esaphila embulale bese kungena wona kuphile wona athatha umzimba walo umuntu lokho ukuthi nje wena ungahlangana nje nentombi uthi ngithatha unkosikazi kanti akusesuke lo yamuntu lo yasekuyidimoni uzuzushada idimoni phela bakithi sekusebenza lona so yiyo ke nami into abangitshena unezulwini kodwa lapho ngangayazi ukuthi ichaza ukuthini ngayazi mina ngoba sengiyibo ezinye izinto ngizazi sengiyibona ngoba kufana nakho lokhu kuze kufike uSathane ezokunikeza imicebo ngikuthola sengikuthola mina ukuthi hawu kanti kunabantu abahamba bayuthwala beyothatha lento in yabo ngabona ukuthi uSathane uyababulala labantu yazi abona abazi uyababulala abazi because enye into abazi ukuthi esogweni kulalwa nezinyoka abazi ngoba nje umuntu ehamba ulanda inyoka akazi ukuthi esogweni kulalwa nezinyoka and omunye umuntu ngeke understand le nto mina ngayi understand kahle ukuthi bathi balala nezinyoka and ngiyazazi lezinyoka okulalwa nazo esogweni ukuthi is very very painful and basazolala na ngoba nje belala nazo la emhlabeni kusho ukuthi
kusesijeziso nyana kahle sebephila esihogweni boy already baphila esihogweni zilala nabo lenyongo ngoba idemoni lifuna igazi ukuze liphile lifuna igazi futhi liyathanda nanokulala idemoni ayathanda nanokulala too much because ayazazi ukuthi kumele ayisihogweni ekugcineni so ke lezi izinto vele ekhona ezenzekayo kodwa siyamethemba uNkulunkulu umfundisi ukuthi abantu engabasiza siyamethemba uNkulunkulu ukuthi abantu engabasiza kubi lapha siyamethemba impela ukuthi uNkulunkulu abantu yizo nje izinto uNkulunkulu angitshengise zona kukhona ke okunye kodwa ke noma ngeke ngikhone okunye ukuchaza konke kodwa ngitshengiswe izinto eziningi ngatshengiswa nangamakhathuni la dlala ku TV ngatshengiswa nje izinto eziningi uNkulunkulu engibonisa ngaleso sikhathi ayengibonisa ngaso lokho engitshengisa anga-understand nami kusho ukuthini yabo ngiqala uku-understanda uma ngizwa i-voice note yomuntu waphesheya ekhuluma isilungu ekhuluma ngamakhathuni la mina engitshengiswe ngawo okay awuyichaza nje naleyo mhlambe sovala ngayo le mhlambe singavala ngayo enye seso mawuphinda ubuya next time esiqhubekele phambili kwenzakalani mfundisi ngingayichaza kodwa ke ngumshumayeli kahle ngumshumayeli weSu umntwana nje kaNkulunkulu okhuluma izwi angisiyena umuntu wezambulo angisiyena umuntu mhlambe ngelinye ilanga ngiyofika nje ngifike ngezwi futhi angisiyena umuntu wezambulo kodwa uNkulunkulu uyayiveza kodwa ke mina ngiyabaleka hayi lokho akuvezela khona usebenza siqwayiso senabantu ungabaleki ngiyabaleka kodwa ke ungabaleki ngaboniswa nje ngamakhathuni khona labathi no Ben 10 angeke nje ngikhulume ngalokho ukuthi uBen 10 ngabona labathi uBen 10 ngambona ishintsha eba lezilwane lezi mangitshengisa lezilwane zibonakala zingamademoni kwaba uBen 10 kuna nama movie khona bathi ama movie ama vampire nama wolves laba abadlikazi labantu ama vampire ama movie obumnyama ama vampire Hollywood ngibona abantu abenza lezo zinto leza benza ama movie abaxhumene neHollywood wathwathi ayibona ke lezo zinto kanti kuzoba khona umzalwane vele ozosenda ivoice note ngingakwazi ke mina ukuthi ukuthini ngiyayibona nje lezi zinto angazi ukuthi kusho ukuthini ngiyaxaka ngiyalahleka lokho kokugcina wavela wakhuluma ngabo Ben 10 ekhuluma ngabo bani ngaboniswa nje lezi zinto nje impela kwaba nje nesikhathi sakhona nje lokhu kusho ukuthi nje lokhu ngibona nje khona nje kuba ngama movie kuba ngabo Popeye kuba ngama movie kuba ngabo Popeye kuba ngama movie ngibona nje uba ngama movie ngabo Popeye so nje bakhona uPopeye impela uNkulunkulu nje mhlawumbe kube bengizokhuluma ngabo bekuzomela ukuthi ngiqale ngithi ukuba recall kuqala babuyise mhlawumbe ngibhale phansi bese ngiyakhuluma ngabo kodwa ke ngakubona nje kodwa phela angisiyo umuntu wezambulo yebo angisiyo umuntu wezambulo ngiyinceke nje yezwi kakhulu yebo hayi cha siyabonga lokho sisharele khona amen nje siyabonga kakhulu ngiyabona impela ukuthi inkosi isalokho isakusebenzisa kakhulu nje namanje yena nje ulana nje usayovangela futhi hayi siyabonga kakhulu Nceko ngisho kanjalo yazi nje kubabukele emakhaya konke lokho esikumamelayo nesikuzwayo kuyi reason yokuthi mahlaleni kuJesu singasasuki ngithi nje mina mahlale yabona mawusuhleli uhlale kuJesu ungasayi indawo ungayindawo yabona nje ungayi kwababonayo ungayi kwabanye uNkulunkulu hlala nje kuJesu Kristu ongakamthathi uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakhe mthatha ithuba leli mawusaphila sukusesene chance yokuthi urepente uzokwazi ukuthi uphume nakule mimoya abanye babantu asebayifaka kuyo bengabonanga babengazi abanye babethi entertainment yasezweni kodwa mawusuzwa uyabona ukuthi kanti ngifa kokugibeni olungaka indlela yokuphuma kulo lonke lolugibe ukuthatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho
uthi masize nemithwalo yethu noma ngabe injani, uthi size sisindwa, uthi yena uza kusiphumuza. Uma ngabe esho kanjalo kusho ukuthi nawe uma ungathatha uJesu uzoyithola impumuzo oyidingayo. Mhlambe nje wena amazwi okugcina bese sayivala. Amazwi okugcina. Yes. Amazwi okugcina nje mhlambe engingawasho bazalwane ukuthi asike sithatheni ukukholwa serious. Futhi sifune ukumazi kakhulu uJesu, nguyena uJesu uzosisiza. Yes. Sifune nje ukumazi uJesu, nguyena uzosisiza. Ngoba nje nami namhlanje ngikhuluma izwi, ngishumayela ngezwi. Yes. Kwangesisona isifiso sami, futhi akusisi isifiso sami, futhi angikuqalanga kuyinto engiyithandayo nengiyi-enjoyayo. Ngayiforced ukuyenza lento. Ingekho ngaphakathi kimi kodwa ngayiforced. Yebo. So nje into engizoyisho nje ukuthi ayikho into ebalulekile emhlabeni ukwendlula ukukholwa. Yes. Ayikho into ebalulekile emhlabeni ukwendlula ukukholwa. Yebo ivivinyo khona sizoba nazo, ikhona ivivinyo. Zikhona ivivinyo uma ungafunda izwi, ulifunde kahle izwi likaNkuluNkulu uyathola lapha ukuthi abantwana bakaIsrayeli ngezikhathi zabahluleli basuka uNkulunkulu. uNkulunkulu wabeka izizwe ama-Amori, ama-Amoni, zonke lezi zizwe lezi ama-Amori lezi ayethe abathathela amazwe. Wayibeka uNkulunkulu lezo zizwe lezo ukuthi zibahluphe abantwana bakaIsrayeli. The time abantwana bakaIsrayeli besuka uNkulunkulu, uNkulunkulu uthumela lezi zizwe ukuthi lezi zizwe lezi azibahluphe. Ngalezi lezi zizwe zibahlupha. Uma bekhala uNkulunkulu beyibuyisela uNkulunkulu, uNkulunkulu ebeba nomusa kubo. So uNkulunkulu uma efuna siye kuye uyayisebenzisa ivivinyo. Yes. Ukuze sibazi. So nje into ebalekile bazalwane, yes, ukuthi sifuna uNkulunkulu simkhonze ngoba iqiniso lithi kuyayiwa ezulwini, kuyayiwa ezulwini bazalwane. Kuyayiwa ngale. Kuyayiwa ezulwini, kusayolandwa ngale nabafowethu. Alibonge igama leNkosi. Silungisa indlela zethu manje. Asilungisa indlela, yebo. Hayi alibongwe. Siyabonga kakhulu kubabukela emakhaya. Inkosi inibusise kuyindawo zonke. Ngomusa weNkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.